Kuthi-ke ubaba ka-Iten akaye ukukhuluma English usesekasi manje akaqaqeka ayeke isiNgisi. Kodwa nawe man, yeke le ndaba yakhe slow please. Qhaqheka man, soselokishini manje. Voice ya-Ethan i-gospel. If I had to choose genre for his voice, i-gospel. Sesibona u-April beno-Ethan bakhulume kancane bese u-Ethan shuthi ubhalelwe April love letter bese eyifaka kubhakha wakhe angaboni lo u-April. Eseyongena kubo endlini u-April a-receive phone call bemmema bemmema ephathini. Qala nqaba athi yibo angimi ephathini angisisi isigidlava bese eza ukuthi kuzobe kukhona u-DJ MD wathi ini ngiyaya bengithe nginamanga ngiyaya DJ MD